Hello tolong norok je WhatsApp thangi tong mane o WhatsApp ni number kamai thanga dingke sim rok kamai thanga dingke norok tese WhatsApp khlongna thanga dingke OTP norok SMS nangnai abni bage joti norok OTP SMS nangi norok khlongma khai norok bage blend janai haida norok number chimi man tongkhane ongo abni bage norok mo setting on khaina hade ang norok no joto detail bebe sana o video o norok paithak joto video nai tongni norok without OTP without SMS norok WhatsApp khlongna harmanai sudo number chimi tongkhane o video joto detail bebe sana video paithak joto nai tongni Propulse WhatsApp bahab de WhatsApp bahab ko norok o jaga nukna 3 dot chako 3 dot norok click khaji 3 dot click ke norok o jaga setting nukna setting o click khaji setting o click khaimon por norok o jaga account nukna account o click khaji account o click ke norok o jaga email address nukna email address o click ke norok o jaga tolo nukna add email hin norok add email o riti o jaga rekhe norok o jaga norok ni email na hadi norok o jaga email di continue riti Riman pore norok o jaga next di next ekhane o jaga verifying thake continuing thanai apno hoiteke je kono jaga mo email nong ni phone login hige norok without OTP norok je kono WhatsApp number ni norok WhatsApp number norok o jaga khlok mannai norok OTP nangi norok je kono borok ni WhatsApp norok o jaga khlok mannai o email login tongkhaino norok number kamai thangpano mohike WhatsApp ro khlogoi mano